muri iki gihe ikoranabuhanga rigenda ritworohereza ubuzima. Alpha Technology iza nk'igisubizo cyizewe ku bibazo byawe byose by'ibikoresho bikoresha amashanyarazi. Waba ukeneye gukoresha telefone yawe yagize ikibazo, gusimbuza ikirahure cyangiritse, gukoresha televiziyo, radio, keto cyangwa ipasi byangiritse, cyangwa se wenda ushaka accessoires zose za telefone zigezweho, Alpha Technology irahari kandi irabikora vuba cyane, neza kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Alpha Technology ntidusana gusa byo gusubiza ubuzima ibikoresho bya electronique, ahubwo turi n'ishuri ry'umwuga ku bashaka kwihugura yewe no kwiga ubumenyi bufatika bavana mu bushomeri nko gukora telefoni, televiziyo, radio, ipasi, keto n'ibindi bikoresho bikoresha amashanyarazi, kuko twemera ko ubumenyi ari ishoramari ridapfa. Dufite serivisi z'irembo zitandukanye, dufasha kandi abifuza kode z'ibizambi byo gutwara ibinyabiziga, tubashakira kode z'imboneka rimwe zo mu Busanza. By'akarusho tunabafasha mu gufungura no gutunganya imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, YouTube channel, Facebook, TikTok, X, Snapchat n'izindi, byose bigakorwa kinyamwuga. Alpha Technology dukorera i Kanombe mu Busanza. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0782 32 0880. Alpha Technology, aho serivisi nziza zihurira n'ubumenyi. Nakatubasuze kandi tubahe ikaze mwese abakurikiye inkuru zacu zigiye zitandukanye, aho tugiye kuba turebera hamwe u Rwanda rwafunze umupaka uhuza Rubavu na Goma. Ni inkuru yanditswe ku tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 ahagana mu saa 4 z'igitondo. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru u Rwanda rwafashe ingamba zo gufunga by'agateganyo umupaka uhuza Rubavu na Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola kimaze iminsi kivugwa muri RDC. Kuri ubu rero uwemererwa kwambuka ni umunyarwanda utashye iwabo, ariko nawe akabanza agasuzumwa, ndetse n'umunyekongo utashye iwabo. Hakaba hari inzira zikunze kwifashishwa zizwi nka panya, bityo nazo zikaba zashyiriweho abagenzuzi ku buryo uwo bazafatiramo yanyuze muri panya nawe agomba kubihanirwa. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yemeje amakuru y'ifungwa ry'umupaka, asaba abaturage kubahiriza icyemezo no kwirinda kunyura mu nzira azitemewe, kuko bigamije kubarinda kwibasirwa na Ebola. Ati abaturage babyumve neza kandi ntibahatirize, kuko biri mu nyungu zacu twese. Murindwa avuga ko nta muntu wari wagaragaraho icyo cyorezo mu Rwanda. Ingamba zafashwe zikaba ari izigamije gukumira iki cyorezo ko cyakwirakwira mu Banyarwanda. Icyorezo gishya cya Ebola kimaze iminsi kivugwa mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa RDC, aho kishe abantu 80, abarenga 240 baracyandura. Birakekwa ko cyaba cyageze i Goma, mu mujyi utuwe cyane kandi wegeranye n'u Rwanda. Ibi bituma hashobora gushyirwaho ingamba zikomeye zo kwirinda, harimo no gufunga umupaka uhuza Goma ndetse na Kongo. Nanone mu bindi turi buze kuba tugarukaho, andi makuru aravuga ko abafashije Kabuga Felician kwihisha ubutabera bakwiye kumenyekana bakabiryozwa. Ni perezida wa Ibuka wabitangaje nawe ku tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 ku saa 2:44. Dr. Gakwenzire Philippe, perezida w'umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, agaragaza ko ubwo Kabuga yapfuye ibye bitarangiriye aho, ahubwo ko hari ibikwiye gusobanuka mu nyungu z'ubutabera. Kabuga yafashwe ku wa gatandatu itariki ya 16 Gicurasi umwaka wa 2020 afatirwa mu Faransa n'igipolisi cyaho, nyuma yo kumushakisha ku bufatanye na polisi y'Ububirigi, Ubwongereza ndetse n'urwego rwasigariyeho icyari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda muri RMCT.
icyo gihe ubuzima bwa Kabuga mu myaka 26 yari ishize bwaranzwe no kwihishahisha mu bihugu binyuranye abifashijwemo n'inzego zitandukanye ndetse n'abana be muri rusange. Dogiteri Gakwenzire avuga ko hari byinshi bamaze igihe bibaza kuri Kabuga Felicien. Ati hari ibibazo dukwiye kwibaza ko yafatiwe mu Bufaransa, ese yahageze ryari, ese yahageze ate, yashyigikiwe nande, yari ahamaze imyaka ingana iki? Icyo tuzi nuko yagenderaga ku mpapuro z'inzira, pasiporo na visa byatanzwe n'inzego zibifitiye ububasha, atari ibyangombwa by'ibihimbano. Izo nzego rero zamuhaye ibyo byangombwa byo kugira ngo agende acika ubutabera imyaka n'imyaka kugera igihe afatwa, hakaza noneho kuvuga ko adashobora guhagarara imbere y'ubutabera. Abo bose bakwiriye kubiryozwa kuko bananije ubutabera, kandi ibyo bihugu byasinye amasezerano mpuzamahanga yo guhana no gukumira ibyaha cya jenoside. Ati twebwe rero nk'umuryango wa Ibuka tubona ko hakwiriye kurebwa uburyo bwo gusubiza amaso inyuma, noneho izo nzitizi zose zagiye zibamo zigakurikiranwa, ababigizemo uruhare bagahanwa, naho ubundi ntacyo twaba dukora. Kandi tugomba gushyigikira ko icyaha cya jenoside gicika, atari mu Rwanda gusa nk'uko twabyiyemeje, ahubwo n'ahandi ku isi hose hagomba kuba harandurwa iki cyaha cya jenoside burundu. Wa gatandatu itariki ya 16 Gicurasi umwaka wa 2026, itariki ihura niyo yafatiweho, nibwo byatangajwe ko Kabuga Felicien ufatwa nk'umuterankunga wa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda yapfiriye mu bitaro yari arwariyemo Irahi mu Buholandi. Kabuga yari amaze imyaka 3 ari mu gikorwa cy'umuryango w'abibumbye mu Buholandi, nyuma y'uko yari akurikiranyweho ibyaha birimo gutera inkunga no gushishikariza abantu gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Urubanza rwe rwaburanishwaga n'urugereko rw'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwahawe kurangiza imanza z'insigarira IRMCT Irahi mu Buholandi. Rwari rwahagaritswe nyuma y'aho impungenge z'abaganga zasuzumye ubuzima bwa Kabuga Felicien zikora raporo igaragaza ko ubuzima bwe n'ubushobozi bwo gutekereza bitamwemerera gukomeza kuburana. Uyu Kabuga Felicien akaba yarafite imyaka 91. Kuwa 8 Nzeri mu mwaka wa 2023 urukiko rwafashe icyemezo cyo guhagarika urubanza igihe kitazwi kubera ko Kabuga Felicien yabonwaga nk'udafite ubushobozi bwo kuburana. Runategeka ko akomeza gufungirwa ahakorera umuryango w'abibumbye kugeza igihe ikibazo cyo kumurekura by'agateganyo kizakemuka. Mu gihe yitabaga Imana, uyu Kabuga Felicien Kabuga yari ategereje kurekurwa by'agateganyo no koherezwa mu gihugu ukemera kumwakira ku butaka bwacyo aricyo u Rwanda, mu gihe ibindi bihugu byo byakomeje kwamagana Kabuga Felicien ndetse bikagaragaza ko bidashobora kuba byamwakira. Ibi byose tugenda tubigarukaho mu makuru agiye atandukanye, turebera hamwe n'iki cyabasha kuba cyatangazwa kuri izi mbuga zacu.
byo uyu mugabo abacamanza ubwabo bari barabonye ko adakwiye kuburanishwa yaguye muri gereza nubwo gukomeza kumubuza kwidegembya bitari bifite impamvu y'amategeko. Yapfuye ku munsi w'ejo kuwa gatandatu mu bitaro by'urwo rugereko irahe mu Buholandi. Uruhande rw'u Rwanda rwari rwasabye ko Kabuga yoherezwa mu Rwanda nk'igihugu avukamo kandi cyonyine cyari cyaremeye kumwakira umwaka ushize. Abacamanza ba ruriya rugereko rw'urukiko rw'irahe banzura ko Kabuga adashobora gukora urugendo rwo kujyanwa mu Rwanda kubera amagara make. Maître Emmanuel Arti avuga ko hejuru y'ibyaha Kabuga yashinjwaga ingingo imwe yagombaga kuguma hejuru y'impaka. Iyo ngingo akavuga ko ari uko agaciro ka muntu kubaho kuri buri wese mu bihe byose kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe. Kabuga wafatwaga nk'umuntu ukize cyane mu Rwanda kurusha abandi mu myaka y'1990 nyuma ya jenoside yamaze imyaka irenga 20 ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga ku byaha bya jenoside yashinjwaga. Yafashwe tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu mu 2020 itariki isa niyo yapfuyeho, afatirwa mu nyubako y'icumbi y'amagorofa hafi y'umurwa mukuru Paris w'Ubufaransa. Urubanza rwe rutangira mu kwezi kwa 9 kwa 2022. ubwo akabona ko dusoje amakuru yacu avugwa ku tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023. Mwese ababashe kuba mwadutega amatwi ndetse mukanadukurikira tubibutse gukora subscribe. Ngewe ubategura aya makuru nkanayabagezaho ni Imam Muslim. Duhure mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Hari igitekerezo inyunganizi ushaka kuba watugeza watwandikira aho hasi muri comment. Astaravita, ciao ciao, bye bye. Muri iki gihe ikoranabuhanga rigenda ritworohereza ubuzima, Alpha Technology iza nk'igisubizo cyizewe ku bibazo byawe byose by'ibikoresho bikoresha amashanyarazi. Waba ukeneye gukoresha telefone yawe yagize ikibazo, gusimbuza ikirahure cyangiritse, gukoresha televiziyo, radio, keto cyangwa ipasi byangiritse, cyangwa se wenda ushaka accessoires zose za telefone zigezweho, Alpha Technology irahari kandi irabikora vuba cyane, neza kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Alpha Technology ntidusana gusa byo gusubiza ubuzima ibikoresho bya electronique, ahubwo turi n'ishuri ry'umwuga kubashaka kwihugura yewe no kwiga ubumenyi bufatika bavana mu bushomeri nko gukora telefoni, televiziyo, radio, ipasi, keto n'ibindi bikoresho bikoresha amashanyarazi, kuko twemera ko ubumenyi ari ishoramari ridapfa. Dufite serivisi z'irembo zitandukanye, dufasha kandi abifuza kode z'ibizamini byo gutwara ibinyabiziga, tubashakira kode z'imboneka rimwe zo mu Busanza. By'akarusho tunabafasha mu gufungura no gutunganya imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, YouTube channel, Facebook, TikTok, X, Snapchat n'izindi, byose bigakorwa kinyamwuga. Alpha Technology dukorera i Kanombe mu Busanza. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 0782 32 0880. Alpha Technology, aho serivisi nziza zihurira n'ubumenyi.